No ngā rangi whakatāne I tū ai te pō tohu oro waiata Māori o te motu I whakawhiwhia Rob Ruha ki ngā tohu e toru. Engari hei tāna kei kona tonu ngā wawatarau ōna hei whakatutuki māna I roto I tāna mahi waiata. I kōrero a Ipurangi, a Hania Douglas Kiaia I te rānei. Tiritama, yurei ka pare mata mende. He toa whakaihu aka e ngā kauwhakaiti ana I te aroha o te iwi. Kei te rongo au I te mahana o te aroha, mai ngā tamariki taunora ki ngā pakeke, ngā rangatahi anō hoki, mō aku waiata, mō aku mahi, mō aku titonga. Engari e kore te nanakia e moe. I nā kua kōkiri te hikoi konohete a Rob Ruha mō tana puka puoro hou ko Pūmau. Waihoki he taonga hou hoki kei ona ringa. I timata ngā konehete I roto ngā tika hungunu, whai muri I te pōtuku taonga mō ngā waiata Māori. E kōpai hei hoko atu, he USBs anō hoki hei hoko atu. Kei runga I ngā USBs ko te e-booklet me ngā kiriata waiata, he puka anō hoki hei hoko atu. Mō tēnei wā, ko tana mahi he hou I te rongo. E hara I te mea he kone he te noiho ka waiata rāpata ka pakipaki te iwi kao. Kia hurihare I te motu ki te kauhau I ngā oranga Māori me ki. Arā ko te mana mo te hake tērā, ko te whakapono tērā, ta tāua reo, wā tāua tikanga, tainua rā ki tēnei mea te kotahitanga. Kei tawhiti hoki o nā whakaaro. Ka mutu taku konehete, taku tāwhio I te motu, kua hoki au ki te whareriko ta waiata, he kōpai anō hoki kei te pūkoro, kua tohua anō wahau ki te whiringa whaiti, Silver Scrolls Award mo te Maioha Award, te tohu tērā mo te toa ki te tito waiata I roto I te reo Māori. Nā reira, he nui nā kaupapa kaimua I te aroharo I tēnei wā. Tirohia tana pai tukutuku mō ngā tai pito o tana hikoi. Hania Douglas, Te Karere.